Baranglos na bilwira nors na niyay lalwan walis titan yam nilay kara wan walis magakawan lag kula nayara nors wala nani ba wan wali sa wanay si sa barwalwan lag kula bris nors kinani Dr. Lupe na ni sin wan lag kula pain kerbas na watitan kara lag kula wala kumyang yabay awans na baalika one captain ka na ni, wala kong captain na ni Warkrawan sa kakasinwalmayan na ni Walis magaka, balka lakula, yama, radio, beka, boy, witi na ni Ray lakula, tar katarapaliyaban, wima, wan sa sakrawan dawan, Jesus Christ, ninara, captain na ni, Alin Simeon, Bakusin, wala, Ore Pinog, wala, Timoteo Mercado, wala, Anthony Williams, wala, Rodolfo Nas, wala na ni Barasma, kaya karambi ka, amoy ni Siliano Mayna, wala Jaime Muller, wala Jaime Taxi, uli Moika, walang kulabris, wala na ni Sut, captain na niya ilal Barsa, Roger Patterson, walay kulabris, Laikra Martina, nagis matitan yam ni, Uy ni Marcos Piner, marit kam lupiawal suplawan la kulapain kirabris na iwatitan kara. Bagusin, wan mo iniwan la karawala na ni Sut, Promarra, bago Vicente ralay kara Betty, nagis malay kara Betty, now siyang lunay Lilias, kan radio beka kliki amara, wan ray na piyam, wala iwatitan kara yung lugis na kasag. Lili yung dawan rating kiwi na ba, yaratara sa dawan latwan kalaka ba, tanaw la pura sunaray si kapridawan diara daw kibayawan luki saki lan kaya no sumambam na babayang lugis naman na nilupya kasak palibako damarawalis mam na like rabeti lam kula pain kira bris marit kamwed na walsut ang bagusin like rawala like ra Gregoria suniga like titan yamni marit kamlupya walsut wan la kula pain kira bris bagusin Robertito at labila bakatlay kulatara yabis na mo'y Hurtado James nagis mamoy ki titan yamni ban krapatwar krawaram nuluan lakula manual sus na Roberto Balmat maigbiya ay yap tilupyawal bago sinuan lakula wala yabis sa laikra delina emitensyo nagis malaykra laikra titan yamni yang lugis naman sin radio bega panik kapaliga para maiwali kapribara radio kamlupyang kibris lam kulat tara bris radio beka winawan sa sakrawan dawan Jesus Christ ni narayaw ni Mike Isabagos yung like ka delicia bode nagis mayaptita niyamni mansin ka sa radio bawal pam ni kapalias ma pam nalam kulat pain kira brisan bagusin wan lagra mayrin Miss Christina Morris like rawal tita niyamni lagula pain kira bris bang lago la pain kira brima wan sa sakrawan daon Jesus ni kan radio basika yawan wan maparasang lang kung bako kan rey tapi aliang bako kay kapri bara wal radio lupin na narawal yawan radawan buikli salwan bangkan bako sa bara radio wawal na ni sutwal yawan ni wan lago la pain kira na ni Mikey sabat na yara kawayawalan ni na makras na laikra Frida Miss Frida titanyam ni laikra nagipalisma marit kamwal sutwan lakulapain kirabrisuan plabilais kara abagusin Elena nagismalay kara Elena yang lugs naman sin Becca wawal rapalis maluan lakulapain kirabris laikra kumiti mayrin wan sekretarya Angela Abraham laikra nagismay titanyam nila kulapain kiramaykis na wan sa sakrawan dawan Jesus Christ ninara bagusin yun, iwan lang kulapain, kirawala kumiyabi sa bahalika, bukratanira, rotonda wiya batanira barasin, radio wawal rin na ni, ay lalbarasa, ubay lalbags mabamital man na nilikanin ng makras kung nalbanitos na baryo, rotonda, wan lang kulapain kira, bribang ma, para bakusin, kauloma tanira, uplakum kumbaras, malaykra, Esther Chakong like kita niyam nila gulapain kirabris bakusin yang lukis na lailal na iwatitan na radio na walis so ba na ni sutuan walis man na nira nang halak gulapain kira na yawan may kisa naman na ni program kam dawan na mayo na program ikakaway makumpres mananiwal sa walram bahat na yaram
lakula wala kumiyabis na bankra, tets tasbay kabakat pahalika. Yang lukis na wan napakan ka Nasario Budier, nakis manapakan bankra, yang lukis naman simpat informe wal komunikasyong dia takiba radyo dukira, yang lukis naman simpat tuwan walis mawan kaiks maoapyega ka, nin karalaki kay magkakasin wal dia ni sutyawan ay si kay kan ba, dawan latuan kalaga ba mitawan mi tarabalan sa lukis na radyo direktor ba, pat manwalay sa no kawalay sa rasaw mayay sabiya kra kuna waliyang sin bahaduk kira manara nahalukan kayam ni nayabal ka na ni kwakiwan kram baduk kira tingki palimaykis nawan sa sakrawan dawan Jesus Christ ni nara para bako dia na ni sutman ridi daw kibli kram bapain wan mi tarabal di man sawal ram napakan para una ni dia bare kakayang daira walis naman wan radio director wal ay si kay kis mabako yang naninuta kikam na para naiwaywais kapain kira kung lamkulatarawan sa sakrawan dawan Jesus Christ ni narabrima kaudian na ni sudbara kaka na naramansin dayrawalis na program ni kamba kapasar at kaya naywati miyawin na bako dayrawalis na programa pain kira smalkan kapain kira na ni bribalis mabab yawan na ni walis, na PYCs na radyo na pasarap ya kampiyon na ni ba, ay laliyaw na ni faltawan mo ni kanbahan na ni mensahe ka na ni ba, nanara, waliyawan na ni wandara walis sa kli, radyo, kaway makungwarta kuya bawal, mansin, dawan laton kalakaw, mensahe ka na ni pain kira ba, pribalik ka, mabang nanapakan, lam ko la pain kira ni may kisa. Tets tas bay raw plawalan na ni wawal na ni baras, maban kara, Sarasota, Pancrawala, Florida. Mas napapasentas ba yan sa kayasa? Wala. Okay, well, baga pa yun na isa rin. Well, bahan na ni ba? Wanulbi bangwisma, Pancra Costa Rica, Panama, na nararadyo ba, klipasar takan sa wali bang lain ba yun na ni clean normal sa dawan, latwan, kalaga, bamita. Bam na, bago paliwel, bahala ko lang na ni ba, yang mananiwal, Suis. Nalawan na pa yun kinawala kumuwala, ya bahawali, yawan baltaw biya, kaudiya wala na ni kumkum daw kaya uay sayabara ba yang ay samna ayaw na iwa may bepas de bago pasawar bago di minawal wal diala ni kumkum yang kupya kraw kan kabako ay sisitakam na kakasin wal bahaba bago kabiyabam na yaw kawin na yawan na ni normal kaw pain dawan ramayon ng programi ka ba yawan kaw bari impaki uwaya kabi alawan na yawan na ni wal sa kaysa yaw ni Katya lawan ka pain kira kumuwala ya dawan trumpet ka ba India na hapiwat na tara yang sin bara kam na ninimakan nara pregunta ba ko relax yawan bara ka biyaki wani na magbiyatem bahaba kay sa lawan na bako yawan luki kay smalkan ka ba priya lawan na yawan na niwala sa Son las 6:34. Es un placer servirles. Somos Radio Beca. Dawan trumpet ka ba India na hapiwat na tara dawan yuwa prang nakira ay makan Kristianas lasutal drubya dawan Jesus mawandra yan simbara kami minimakamra uplanin na winimatya huwag kataya
Dawan-dawan warga daw katitan wina tutnikat Jesus latuan laga uplas malkaya para piuwi aula para warga daw kan kabisa yang simbara kami nini makandra uplani na wini maga warga daya parang saga swagi saga nani kuga yang simbara kami nini makandra uplani na wini maga warga daya parang saga swagi saga nani kuga yang simbara kami nini makandra. Son las 6:37. Escuchas tu programa Tawan Drama Yundra. Matiara asla taganka ahesim ridi takisa idruban katara kumida pastrip district na nisut asla taki conference tara kumidaw kan kabya balika Cornailan tas bayara kais nah kipranasa muhininani asla taki wangat kara mayuniba asla takan katara kumi kilupya dakra kumira dawan nina ba mayunan kabya Nahaliway kakati, was almok wangko, mes de Julio, lapta yua 13 wina semtin lakat, nahaman kara, Cornailan, Congregation Kanani, Sirpi Kawina, almo kabagat, bilam kay kisa, wahmatiara, ahisim conference katara kumira, pal, Lilian Please, dawan nina ba, mayon tweet. Naha conference ka, temi kabalika, guerra espiritual. Efesios 6:10-13. Bagusin, Aileni Cabaco Brisa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Blunpi ay amana balika, tu andat Cordoba bamansa. Blunduk yaralika, lut para lapstaba. Ako ni palikiski, ridi brisa manduk yamra. Rahmun ka, kailan ka, Rahmun ka, baralaks pa Rahmun ka sinsa. Aloy, para rondong likani na tubeki. Al, yung grita kisa, manduk yamra, kingluk tabako, may daka kaya. Pastrip, wang matiara nani, ayas latakan ka, takan kabia, balika kamfanistara kumira, Cornailan tas bayara, paikisakan ka matsip nani wina, Distrito Central, Distrito Las Minas, Distrito Rio Coco, para Distrito Occidental, ay kuki aslatakan kabia, Distrito Sur, Wahmikatiara Nanira. Intercambio de experiencia Huibabaco para Balancabia, Cornailan Tra. Wahmikitiara Reditax, Lalkam Nawas Winasuns, Baila Palisa Conference ba, Maka Takri Kaya, Pal, ay kuki Lilia Kira, Cornailan Kakairatax, Pakusinsa, Dawanina ba, ay kuki Mayunpi. Conference kara, yawan na ni asla takan kabya, wan pasin ka na ni, wan napakan ka na ni, para wang matiara, asla takan ka, president ka na ni Sud, ay hunti ka na ni Wal, Lilia Kira dawan ni na ba, mayunan kabya, bakusinsa, dawan bilas, tadimunan kabara kabya, deporte, charlas, talleres, yawan na ni Diara Sud, ready daw ki, brisa. Conference ka na, tukbibrihaw lasa, Junta Distrital, Distrito Sur, Bakusinsa, Cornailan, Moravian Miskito, Congregation Kanani, Bakusin Tabay Kisa, Radio Vega Cornailan, Radio Vega Bilwiwa. Naha ay truban katara, mantakas para, pal, spirit kampata, yas ay Lilia Bri, ayaw ya pa, kabya, bilang kay Kisa, Cornailan, Congregation ka. Son las 6:41. Escuchas tu programa
Dawan Ramayunra. Bago pali sa bahamay sa pakan kabubapain yawan na ninanara. Patik tawray si kapri, naiwayawan ni pasde, radio bapasar takandawan ramayon ram program karawin jarak kupya kraukan kay kumkum wart na ni badu kiray siwal yang takas kamnam. Berbamita patwalwalis ma dira na isyaula batila ra conference naus kornailan tra Oriben Church Bilar tema tara kum yon mangki bre pasika conference. Yang daira walis na conference ba uplasut tan kat brabri ra palisa bibi sirpi bawina kawalmuk na ni bakat dia ba conference. Na conference ba yaw na ni Wandara walis sa distritize ka wang kiwina mainuina Central wina, Occidente wina, Sur wina, uplay lalpalyaw lasam. Kornailan tuplikan ni atensyong, mucha atensyong, dahil walis na, yun inawar ka kadba, wanikwan ka na ni ba, kawanyuan na, walyong pananibaman sa. Taus di, Friday, Saturday, week raya balik kaon kuluk biara. Babapatma kayo na ni, conference piwara di mansam. Doon na ni kasagpaliwan ri tagan kababriyaya sa radio awal rin na ni conference to kira hunta o please kampalewa komisyong na ni iya diyan na ni ulban ka tikit na ni inbilok na ni 1 meter amangkan ba yon try kaya naiwatitan bawin na sa tadi sandi tutni mundi katyaw ni try kaya nahawar ka na ni ba ready kaya pat try kay wal rumplikin na ni siyempre sis na kornailan tuplikan na ni namo na war ka daw kaya malihin ni man na ni lans ma dadaw karsma dadaw karnanis ma dawan karni kabawal ram iyawan wan mayon rikalikapi dawan karni kabawal yang tis kunalugan kara dawan bila kumay si kay kam na bahawal yaw na ni prupra kiluki kay bamna yaw ni try kay tikit na ni dia rice bribalaya, flour bribalaya, beans bribalaya, lat bribalaya. Dia na ni sut man ra, may kaban ba? Try kay mahkayon rita kaya. Upla ba, wal ba man, diara bribalan narasa. Yawan na ni upla ba, aylal sa, daira walis na, upla listi ka ba, winayakam nagkaka-aylal palis, awalram, yawan na ni naiwa, winatry kay bahawar ka na di bamakaw na ni Misan Watla na bribalay. Muy ni Goyo, Raymond Goyo, pli kaya manani. Bahadot kaya na ni Briaol mabatry kay kaya. Bara bago sinyaw na ni Utla na ni bayaw na ni kaupli kay komisyong Utla. Tukira may sakan na ni kay kras na. Tila na ni bayawikan, warkra di man bamita si papyasa. Naban kra, upla kumbaras mautla. Please, espasyo tara bris makaka. Manwini yawan na nila elpuan muns. Kagaka, yawan na nila one may sa pags. Para babadawan na kararyam ni kabiya. Conference na si katara sa, yung dairawalis na post-trip conference kung distritize ka, nahakor na ilan tasbay karadaw kan kaysa. Bahabuplikin na ni, dawan yam ni katara, dawan blasen katara sa, pariyawan na ni Kristiyano plikan na ni Bako, tray kaya sa asla takaya, kupya kumi takaya, panapanayawan na ni dukiya dadaw ka na ni Bako takaya, panapanayawan bila wawal rabako yaw na ni diara ni badaw kaya, nusma. Diara na ni sudbayawan na ni dawan brim ka babako na ni daw kaya. Para batem, dawan yam ni kay sa uplan na ni basin ayaw ya pa kay sa uplan na ni ba, kasak liliya kay sa uplan na ni ba kasak ay banguan kaysa. Reda piyam, bam na pabagkor na ilan tuplikan na ni, yawan na ni ay kukyas sila takaya, asla, yawan try kay nahawar ka na briluywaya, bam na utla ba kaw man na yawan need sa walrap, utla ba. Para bami tayong wiriyan na ni ban karawam plano pespasyon na ni Brisma, elpuan muns, one ways, one may sa pags, yang na ni
Ubalili aday rawalam naman ba ako palikop yam ni kapain kirawal. Luki, bawar ka daw masagkaka. Aday apyang, anwala ba't nayara, yaw na ni sa akan uplan na ni Aula ba, uplan na ni Botra Ula ba, embarkadero wina, wah kaya maletikal pen na ni ba, watlan na ni Rabri, di mo aya ba, uplikan na ni Maysa kataba, try kay kibang snana rawin na mah, kaktibarta kaya, mah katry kay kaya, yawan na ni Rinita kaya, yawan na ni Sakan sa, wan muini, wan captain ka, Siliano Mayna Barabak, wan captain, Jaime Muller, witin na ni Walba, yawan ni Sakan sa, ay truk kalupya pa rin, kiradawan, buyaban, bribang huya ba, witin na ni Bawal, warkiam ni pain kiradaw kay wanuplikan na ni embarkadero wina, ni Rabriwaya, please, ka na ni Barabriwaya. O pia priya swat la Rabribalay kakasin, wala ni na ni Balay ba, Bribalay, ulbahan na ni ba, yawan na ni Maka, try kay alerta kaya, awar gakat yawan na ni Wiyaya piya, wan na wiyatiwan, wan kapiyarapo ka, ulbahan na ni yawan Wiyaya piya. Jesus, heaven, winaula, mamta, may tatasbara, war, yam ni daw kras kaka, Jesus, may brit, wabiapya. Jesus, tasbara, palmatay, publikam nani, sui para, talyam, huli, mana at gram, kumi, bani, sui para. Dawan ra, mayun ram, dawan ra, mayun ram, siskam, karnikam, sutirani, dawan ra, mayun ram. Bako paliyaw na ni Wilya, pan excuse one mo, suwan karma lupi ba diwiwan mo ni Sam. Bago paliyaw na ni, well, baha, nanibayaw ni daw isam, utlayaya na ni Brisma ba, yang nani Brinawan daw kisa bako paliman na ni Wan may sapak makayam ni kapya, ba't naya raw utla na ni, upla, watla ra, dimay na ni samaba, wampla ra, dimay na ni ba. Yawan man na ni ramam kabisa na radio, line nako, utla lupin na ni ba, clean daw kelpuan, munsual ram, pankra serbisyo, taylit na ni ba kusat ka na ni ba clean daw kel plupyawan mons man kradiya na ni baras na ni before bilawala rawim nagaka utlalat ka ni swambri na ni sangamang kay bar ka mangkel puan mons yaw na ni ay ko kaya sila warta kaya kanyaw na ni nawar kakat wandarawali sa one muy ni wait na ni ba one uplika wait na ni ba kaaburat yata kiwibang wan ba ay warkaran piyabaman bawal yara kumbayawan wirawan munisa yawan na ni mundi baday rawalis niya na ni George Bila war ais kabakano yawan ka war biyabara takas kan ba daw kaya yuwa kumbara kabiyaba ko yung lugi di tagas ko ya ba daw kaya barbaba yawan na ni manahira kupyam kraw kisam yawan na ni plagkumkum na ni ayaysikan latatas kina ni badukyaram try kaya utla nani mamkaban upla dimay na ni bani uplika na ni smaba latalupen na ni baklin daw kay well kornay lang uplika ni kasa clean la kabalan sa walram baba diara kung pahin kira sa clean la ka ba pahin kira sa ang clean la ka ba wan raya kayam ni ka na ni sapam na yaw ni try kaya wan uplika na ni awla ba kay narabahan na ni sudbarita kan kaya diara detaye sirkulo pen ni sa kunabahan ni ba importante sa yawan na ni wan ko piakraw ki panapanawaya diya wanawaya tiwi ba panapana ay si kay ang lugis na radio pasar tagan nawal kaw diya na ni bara bayawan kaway si wabi ko na bati lar kliya isuna ko na komisyong de alimento
naiwanara kaysa mong ni Raymond Goyo, Baralay Sandra, Pinog, Pain Kabya, ima, kayawan bribala. Yang nawin at ako na batray kay kays na dialupyay kaban ba ma? Kawi pliki balay, walay labay kaya takis na. Barabako na, kara dialupyay ang ray kaban ba bribalaya, barayawan na ni sut, panapana, bakunat kartray kay kaya naiwa, yaw ka bayaw na ni, spiritual katara kay sa kunam, trabila piyaya na nirita karamba bribale, porque bupla kumba, kontrol kara, plapi kay sa. Desmansal, ninamlupya mark mo ni Brita Kiwaya Baman. Lalalupya yan na ni Bat na yara bribalaisma, trabila piuliwanan, yara walaysan. Pan ka na be, produkto ba si papes magkakawel, lalakal piya ba bribal magkakasin? Kung naibalor ka ba keks, diya may mga kaban ba, balor kawal bribal, trabila piya kabew na ni walsut, bahaba, alkaya ba kuyaw na niya isikay kan sa pamnam, conference ba dukiram, yun na ni kupya karaugan ka ni bako laki sa kan, na wala palituri na ni bawali ka pre, biluwi upli ka na ni bawel riritakan sa walram, bako sin yawan surtani na ni basinwal nikwisa, nikrasapya pasin na ni bayiwin sa diara na ni banah kiyawiya, para well, yang witin na ni walaisis na wal diara na ni bawiya sa diya yawan dawan karni ka bawal bahayo bakat si wan daw biyabay ko kiluhay. Abam na, bago plit yun na ni uplawalan na ni dakan pares dukira wari tag-isa, para yawan na ni sin kaw wantas baya lupya raw lawan chots kabila raw ya. Try kay kaya yawan, yapaya, buaya, uplag kung wal raman tugbis wiya yapya, ay kukiba asla bakano, iting na ni rayawan na ni aisib, plang daw kan ba, try kay kaya ba, plang ka na ni ba, kumplir muna ya barabako ligasip ka biya, diara sutyawan na ni karni kabri kaya dawan latuan kalaka bawal bahaba, yaw ni kan parents dukira, bako pali may sampakisa. Ba't na yara yaw ka ba yaw na ni spiritual ka, tara brisa, yaw na ni aisikan, kan parents kay nara, ayuno kumbriya, bako piyam kraw kibang wibas, kan diara sud bayawan dawan mi taramang kaya kan Bible ulban ka holy kira second o pas Chronicles 29 verse ka na ni lembawina ay sikaykan ka bara turik tara kumbara babilaw sa dawan mandukyam sa tara kulkan laka ba karni ka ba prana ba pura luan laka bara king laka basin kan kasbri kapura radiaran na ni Baraba, baratas Baraba sutsin mandukyamatya sa king laka ba mandukyam sa bamna mandawan si kasut pur karas mawalram, baga ka time na ni basin dawan dukya sa redapya, baga ka diawala, Dia yawan pliki lupyawan mawan lapti kaw na saki basin dawan winabahana ni bawan kisa. Yawan self one karas, yawan self sa karas. Dawan wina, yawan bahana ni ba. Sudbri sa red apyam. Bam na, pain kira kabya mo ikilay kira na ni, yawan na ninakan parens kara. Bahabaluki kay dira sudba dawan karnika minamunod. Taramang kaya ang dawan waliyaw na ninahadok yan ni sud daw kaya ba. Yawan na ni kabya sa bam na, bahaba yung ni kupyam kraw kisam. Wala bila kumbilaw sa yuya kira laka bara prana basudlika man wina aula sa man karnika mununtara ais kabris maman mi tamara sa karnika bara sipla kabasin man mi tamara sa karnika laka bara diara sutra karnika yaya bawalram wan kan parens tarana karni katara yaba yaba God mi tara sa God brisa an God win na baha karni ka ba brihaula sa blessing kan parents ka na yaba yaba God win na sa an God buy ba blessing ka na ni ba yabi sa an one kaysa ay kisma dia na ni sut na Bible text ka na wal luki kay kebaga kan parents ka wala na dawan dukiya ra aula sa walram bam na yawan na ni dawan dukira sa gaka, well dawan dukira lugan temyaw na ni diara sud ba witin ra makabaya, witin ra yawan na ni king baya, witin ra winaya, witin ra plikaya,
bara witin wina diara sud bayawan na nila sip kay sa uwan kaya. Reda piya, bara balugan ka ba sutwal yaw kabayawan na ni ayuno bre sa walram. Yawan na ni ayuno sem nakalak wina 12 kalak kat 5 hour. Barasin yawan na ni aysikan ba ayuno ka tara ba natara Sunday tita niya tibili wayuplikan na ni ba kaiba bahara ay ninamangkan kabiya sa yawan bako ay sikan bako sinaisan sa andawan kupiala ka bako rayawan na ni rasipuan daw piya. Iyaw ka ayuno karam o piyak na tibil ka piwara man bilag kahit para yawan speaking daw kay sa bilag kahit para riniprias daw kay sa baha. 5 hour ayuno ka bara dia sudba yon dawan mawan reka biwan kupya na ni ba ready daw kay sa daw kaya sa andawan mitawan wiyay sa manba. Tayliya holi kira ba wini tara oli kira tokin kabriya ay tanisma wibia uplikan na ni ba bahatibil kara kabiwalram. Das jara gumibaman may wis na manaradawan spirit kami kamay kang brasa kakam. Piwala rayos dawan tebil kawalram. Manara spirit bamita ay tanis mamayiwi kakasin diara sirpi walmi ng pruki kaw para watch kam takswalram bahabalikaluki kaya walram yawan na ni dawan winayawan ra diara wan kay kiba bahasa sika diara right ba diara kasag ba barabami tayaw na ni babaluki kira daw ka nat ka watawira lika apya uplikin na ni time ka sa dawan dia wan bayawan daw kaya time ka sa Bible ba dia right pali ay si bagat kupya laka baha daw kaya sa yawan baha balikal kupya kraugan ka ba kumana ni Raswisa baha na program ikapain kirabam na kau diawalan ni sutmay sa pagkan kabara ba yan day rawalis na kauyaw na niya isiwabi priya sawar ka na ni Rasin kunawal nahawar ka na nira nakakupya kraukan ka na ni bayang naratakas na dawan latuan kalaka bamita sipuan daw biya karnikawan biya umpirawan kay kilaka batara sa bamnawitin buhin diarasut bayawan na ni wan brin ka na nikat iyawan wan ka sa kalukan kalaka bawal daw biya bisura ulban ko likira Chronicas Blasi 29 ay si Keks na ba bahaba David dawan rana ki ay experience si karagat karni kakaikan kara ay san balukan ka ba iyawan na ninay watitan karakli God spirit ka ba wan kupya kraw kisa David para Salaman wen ka David ay lupya wait na King Salaman wal naha experience ka tara bakaikan barbakunat karalikasipkan God temple ka ba pas kaya David lukikan within nahawadla God temple ka wadla ba magbiya kuna God basins kira sa God bakasakira sa bamita David within likapya si kakayakan bahawar ka daw kaya ba ay lupya wide na King Salaman within ay wadli ka king ay makuya bara nahawar ka tara ba daw kayakan. Sa kuna, David ay gat kakarni kabawal Israel. Uplikan na nira na experience ka tara ba yaban. Dawan karni ka ba? Dawan kulkan ka ba? Dawan prana ba? Dawan yarasut pura na ba? Dawan ba king na ni king ka ba? Dawan ba sin church na ni sut dawan ka ba? Dawan ba priest na ni dawan ka ba? Dawan ba napakan na ni dawan ka ba? Dawan ba Christian na ni sut dawan ka ba? Dawan ba upla sut dawan ka ba? King David bahay darawalan, marbamita, yawan na ni sinbakuan darawaling dayrawalis na kasaklalug krapain kira na ni Ailal,
mansin ba kutam marawalis ma baragat ka marapiwa ba ni rabawis mareda piyam bahabayawan na ni Juan lemi ka ba kuluki ka diara sut ba gat karni ka ba walyawan na ni pura luwaya kunagat ka bawan la ka ba gat karni ka sa respect la ka ba gat karni ka sa gat karni ka ba diara ayilal sa oli la ka ba gat karni ka sa latuan la ka ba gat karni ka sa yawan na ni tray kay kaya nahawar ka tarara baku paliyawan na ni tray kay kaya dawan jam ni kapami. Tapam na naimatitan ka ra tingkiwis na dawan ra yang sin ka way magkumpraise na kusip ka pri na kupya kraw kan kabilan na ni man na ni walsuebam na naharatakas ko na dawan one break kabiyaga ka yawan na ni yaw ka yuara yawala pa yung kirara ay kukiprawan kabyadawan ramayon ram programi ka kali ay mawala. O naninahawi ka na patnata pragwebam na yalukis na dawan ramayon ram dirihir muni await ni kabasin try kay biya elpa sa Nobio Marting Sunday mundiwin na programa ba daw biyana ni radio ra dimi kaya ba kung naha yaw ka balika yang klinara kam na kantawan waldera kum ay siwaya once na siyempre conference madukira alerta 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 para bago paliyawan na ni para tingki dawan rawis na para manani kumibani rawan walram na ni rasin yang naratakas kis na dawan one bri kabiya yaw kayo apayin kirara kali ay kukiprawan kabiya tingki pali dawan yam ni may munibang biya kumibani ra yuayam ni. Son las 7:03. Son las 7:03.
Tu programa favorito, Tawan Drama. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. Son las 7:07. Rematazo de precios en ropas frente a la rotonda. Quítate las chancletas. La tienda Chip Shop, ubicada al costado derecho de la rotonda, ofrece zapatos americanos y una gran variedad de chinelas de la temporada, pacas de ropas de las mejores marcas, jóvenes, niños y niñas, a precios increíbles. Yo quiero que me compre zapatitos. Escoja usted mismo faldas, vestidos, chores, y para las bellas durmientes hay hermosas sábanas. Pescador bordeando.